Krishna Yataya Putana You'll be in the touch of me Yata Yabaloye Nakoti Ilepe Loanya Ine Losu Kekinape Mati ba mi thobo tike tini Mirela November to sitato chito chita da pakamalo ko li Ezra sadutta sabuta perita sita inela so pake yo ata suwe patabo yo patai puero ta siblike na la gidi ni kwata panda panda so panda suwe palo no do pa na leta do panda kuke apanda lio panto so masane he ba pa tabli lo agatornari leta tinya sake ke sayo abli potasi to mala po buto mato maluk sayo kli tapu po do li Ezra le pakamalu to ko akasa ko do pakasa sui ke pa pakanu pena bo pakaba sui soa pakata pata sa padu ato le tatu ni yo akli ke ta do ta mu ko do to ato le yo apu ke te da we masa do sui pa po taga ba taga si ho du te du to ta popo ti lo ko pu ti sa ko sa ti ko akele o solo klete pu la kwalo pa sui ke pa khitana kele krisa mi holo pa yoae ame li Ezra sadu ta sabuta peleta sita ta remo poale ke kaklo study bible ne no awe hidika we ta gi tet miane ne tabu to bato yo sato ke kado sabuta petele khula da awayane taboto hi tabuto bato do ta tatu tato sene no tapu thwe tatu tato awayane ne tano patte timilo do chimit me tatu to kada ke tali hi sato ta tabuta ba sato ta do tatu to ke yo atali hi sekone sato ta ine lo sabunui pelet sita ne lo Harper Study Bible nyabuane ne ta tagi mo pa phadu sadu the petele khuone the restoration of worship and rebuilding of the temple away ne me tatu to boto ke tali hi tabuta ba do sadu nui pelete siane the return of Ezra and the reform which follow away so Ezra hecheweda le sadu nui la asadu le amenya away me sosru babila no asadu nui politician ne tera le the return of Ezra and the reform which follow away so Ezra heche do to boto keta le potreto aki ne la awe asadu thane ne Harper Study ne awe hedika tagi mo padi me the altar rebuilt ta lulone bata boto ke sacrifices offer yo bata luto pato tati pa sabuta pele nui the chikarakane rebuilding of the temple began tatu to boto yo ataluhine sato ata inelo sapo ho pejeleta sita inela we maluto ko one ne asado taine ne papalo tagi mo pwadi me yoali khoti ke tu to akobya yoata luhi yoata lulo akho bata che tu to ke adi akhoti le sopa sociolomo tu to boto ke we atone no ludo lewi wo koto palita do pali wipo do pa wo muti pane awete pane ko patu to do sita prakasa yoa inela yoa lu koti ketu to ludo lewi wo koto palita do pali wipo do pa wo muti pane we kota troto weda inela takliturne me pesabuta sitelo do utado sitopto do tawi joalo agedi me rewela me blipo wele Israela poko Law to law you agree law parchene bata
so merke ke basaya tinya ke sayua ablu aku ta te da le me ablu po wele israela poko lo chulo yogi lo do tu si to ya do po mu kela ko betu to le to pha do le yo hi ko ti pa lo li ata akhui ne lo aku ta ne do foundation ne ta ko ti ne ba ta pa lo aku ta I ne lo de we ta ka to le nya ne na tu to ke na ta u mu le menu akoti le no le menu apoko le talulo yo anu so pa anu so yo hi awe akoti apoko ne bata chi tu to boto ke yo tali hi lo ani nuisi me ba ta so ke ku ba sa ke ne do wete pa ne di pole heke le ta so ke ku lo to ne do pa puto ke ta tu to ke yo ata luhi ne lo do akeo apeli sosita sadu ini atake ni je to weta akoti ne no we saputa ne do patali lo akoti apoko agedi no we akoti asad apoku samoni do yo anu so akoti ne patapalo di ba we ba awe ane anu akoti asabuta siane ne doti pamata puta papalo yua anu akoti asabuta sita ne le yua hi akoti asabuta sichia ne teda le ti papalo hi te play akoti le amenya do awe ne akopio ne patapita mane u kba u do foundation akoti le bata palo ti ka o tata kuso akoti le bata palo ti ka o mupa pipu ata sutana ata eta kui ata huta po ata tata kuso akoti we ne pakaba tu to boto ke yo ata li hi yo tata kuso ata pita mate de pa ine lo we ne me ta ka to le nya lo tamalo te mi ne surubana awe ne te kle akopio so Israel chen suruba bela ne no awe suruba bela dopwe malulo ni labu di yua sinyo awete pane mato yua talilo do awete pane o do tani ba tani atali tapa talaba talado bu ani de pane no ni labu di yua sinyo di ksa yua palo weto ne awete pane heke we le tasume ke lodo matwe ke we di yua tatu tato le apalo teli akoti le tabuta mami de talihi eta otu lota apoko me gene wete pane matako weda ine la oyane me pe support patule je la do ti la nu la tala ba wedo poi se la po wele weta pa pu do pa mu o po ro po di potaka ho to le Jerusalem pu la akobione wete pane paputo kota tata plokon not ga kota natami kota matami kota vita matami ko no di notaga to di potaga ko to Jerusalem pulo do so yusta pokwa so yesu do pue paluta do tapa do socially social leti ela pokwa sosru babela do pue tapani gesete do mato Israel aksa atali lo dito kalitali me ulo poko dita kwetale yo apakanyo somo sheta to tato puine lo witani do wete pane udo kona le tu to boto ta do tamawe peta ba mawe di yo ake pa somo she no puya apakanyo somo sheta to tato to ne do wete pane luto me ulo sosru babela ne no peyo ne le akopio ne lisosi commentary nya pone awe kwera le tale sosru babela ne aweda u plato da le babulo ne no akoda ne amio ne mera babulo amilo offspring of Babylon akobione babulo akobione ata u plato no ata pato luto le babulo bulo when me pole lead the first group of Jewish
exile, no? Back to Jerusalem from Babylon. Away on me Portugal, a shirke pale abata sumaka ku o ani nuisi le babulo su Jerusalem away on ne ni somushi sure pagwo mutone away shirke weda lo completed rebuilding of God's temple away da maluto pueto weda tatuto moto yuata lihilo the takataka ne demonstrated wisdom in the head he accept and refuse whether pa plato whether you are ataku bakute no le tale akabatu lo wedo tale akabatamu whether ti pa ine lo lui kataka ne te le started his building project with worship as a focal point whether tu to moto tawe medito do akobyo ne atato pa amu poane ne medito kabuto moto kasa yua I awo ine la awe me potanga le ashake pa Israel po do malu ke mata di siwa pa kenyo somushi atato tato pu to ne lo sabulu yo ne do patali lo akoti poko avedi ba wele plita puta le poko puta pa khone lo do yo lu yo tali me ulo poko tali me ulo mu wo do mu ha lo do mabu de di ta kwe ta to do poli ta pali tali me utani batani le atagi di ta sinyo ato di ta sinyo le tani batani eta ato ni lo awe ne ne udo tali tapa le tani batani di anowi no po do ata sinyo uwe ato ni lo da suppose ne do le tatapani lo ki tali me utiti ko but tabakado lato to ni tabakado keye yo atama bu ni so sui do tabakado keye poale alida yuale talo kutane da odo polita ado tato mini muto da talita pa di akopione o kweta le somushi ali apu ato ine lo wene metamalu tetmi lo kutane ane da wete pane alu alla no alu alla le talito pato kasa yua tabuto bato kasa yua awene tahama weba do mawe ni somushe malu we to ine lo tamalo chimit mione seruba no bela hese yoanuma aweda hiweda to se le te pa kore sinyo petro yoa di sopa kore ata uweda le pa yuda puti pani ke heke do sitop trek sa yoa ago to ne awene sosru babela ni uweda mabu mato hese hitale allo uti pa do awene tu to weda yoa anu so di sopa kore malu wele pakasitop treke kesayo ago ato ine la wene me pesa po khupa de si la le la nuila tala la to tanine li to yo le tali me ulo akopione ne akotini de awete udo do yo anu so akotine pata palo di ba weba do helo sile pamata le pamata le te do hita ota o do to le pasido po pasu po ne na we ule akobione ne we dale ko Israel akali so to kone no Sidon no we ne pasu po pasido po te pane no di to keso te so ere no copia di le sopa social mo moto talihi kase kone wete pani heso weda te so ere labano ate so ere no te so ere le labano su yapo apole yapo ne awe ora copia ne wele o tu lota le pole keni ne no di para sopa kore ata sinyo ogo to ne lo di sopa kore malu weto dole awe hesu yoa hile Jerusalem pu kinitini le kilatala ne
so si ela pokwa so sruba bela awejane palita ado pali wipune no so yusta pokwa so yeshu pa ulote le do po palita ado pali wipo kla do poile hele tamaka ku lo Jerusalem pu kele mato to do palo pali wipo le atapwa ani kisi do ani ni to akadi mato poile yuahi tamalo awete pani riwe mato ko le ata ani la poko ne no do so Yesu pokwa do pu so kami ula do pokwa do yuda pokwa te te pane sata wete pu ko di to akadi ma pat pamata pule yua hipu sonakhe nada pokwa pokwa tapado adopwe pali wipolo awene 3 Levites groups no Yesu soka kami do so khina pokwa jene we pali wipo tedu de no sabada si ane do ti pamata po palo yo andu khoti we ne lenya ko ne bo tho da tali lo we ne bo tho we da tali hi khoti do pali ta do sata o do ku to do kweta pa do pali wipo so sa pokwa ta pa o we do sri di to akata kasitop yo di Israel sopa soda we malu we to ine lo akobyo ne we ne we te tu to ke we da di soda we akobyo malu we to di so mu so shalomu palota khoti to do di sopa kori malu ta to ne we te pani heke do tu to boto we yo ata lu hi ne lo akuta ne do patama phepata ba pamada di akobyo ne da mo pa phipu te te pa mawe ata sutana ta pita ma ta solo ta u ta te pa o pa we to ine lo we me ta malu chi lo ta malu thami te mi ne yo hi khoti palota luta blupo ta kuma akopyo ne de chi ne we te palo da yo hi akhoti do we te o do ta luta tablita po do o do ta tu ku ta ku ado ai ine lo sabut sita pedile te sita ine lo do uta sitopte sitopte do tawi yo lo agedi me rewela me blupo wele Israel poko lo tu lo yo lo do tu sitopte yo do pa mu ke lo ko betu to lo to phadu le yo hi ko ti palo li ta khu lo me me pali ta do pali wi po do pa pa akhu aga le me pata pwa do ti te hi agi ko te plane ti pa palo hi the play e akotile amenya do howele ato pa do pa aga ko betu tole atu khu ta khu ne lo akobyo ne pa le athiba tali hi le nya ko utu lo ta do hawo do ke pa lo ke ta ko ti bo ko do wete pa ne atu ka ta lo ne no atu ka ta lo do do ta ho ta ye no do udo ta ko betu pa do de yo hi ko ti ne pa lo li ta khu lo sabra si chen me me pali ta do pali wi pu do pa do pa ko aga le me pata pa do ti ke hi ko ti te planeti pa lo hi the play a cotile a menya do ho well to pa do pa aga ko betu to le atu khu ta khu ho lo do pano pata ko betu to ato le tata khu ho do pangwo mu ohota ato sata te ba akobyo tata khu ato ata ta akobyo tate yu tanyo ato ne pano paye te sabute te ba de sata te ba agiri pangwo mu ko betu to le ato padu do ta to huele ji lo akuta ne ne da patau mu pu ne te blo ko da po do tate yu tanyo ke ta le apu kui do pa ba bli ba po ba so wale ta so wa ato te pa do patu khu ta khu do pa ko betu to do akuta ne da ta ki mi lo ne
pa photo to ko ta le pa go mu to kla le we te pa tu tho ba ke yo ata li hi a kho ini lo mo ka sa su ke pwe ko di ko no ade ke phe yo ata su e pa so se so sru ba bela we heche do su ke pa go mu te pa do tu tho mo tho he lo ta le o do we da te te pa do di so pa ko ri ma lu we to do we ne te so eri la banu te te pa mata se do di ne to do di so da wi palowe ali ala tatu ita se ta si tropre sa yo atu sa sui ke po di to ko mu malama po si tropre sa yo te mo yi ko le ta ko ta ke ta te mi ti ta ha wo do ta ma to ke te pa pu pa ke tu po ta wa tu ku te mo yi ko ke te da we ma se ke po pa ti pa ko lo mu lo ma ha wo ba ko ba ke ba na ba polo mo ti te sa lo pu pa mari ta ku so matamati ta do keto ta akli a myo ma sa ke petita ta ha wo te le ta I pu ne do bo tu ku tu pu ta wa te nya le yo abli o do pa te bo yu ko ke te da we ma sa do su pa ke le krisa mi ko te ke pa yo a amen Hallelujah, Krishna, Yataya,